Sengiphinde ngabuya ke futhi khona la ku Big Space ngiphethe ke la indaba ke etrendayo indaba ke isematheni eyithinta ke disk yakhona la eMzansi. Before ngihlale ke endabeni cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ngiphethe ke indaba ke ezahlukahlukene ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Ngizoqala ngendaba ke ethinta ezama-transfer, indaba ke ethinta i-Kaizer Chiefs naye ke lapha umdlalo we-Stellenbosch uSihle Nduli. So uSihle Nduli ungomunye ke wabadlali okwakuvelile ukuthi kaMakhosi Kaizer Chiefs izimisele ngokuthi ke imsayine. Sesisideke impela ke isikhathi uSihle Nduli elinkwe nayo ke lapha iKaizer Chiefs. Kunama reports ke lambukela avelayo ukuthi kaMakhosi kungenzeka ke futhi aphinde ke futhi emluze ke yena uSihle Nduli. Lokhu kuzemva kokuthi isiya crew iveza ukuthi ke iStellenbosch sizimisele ukuthi ke sivuselele icontract yakhe ke na uSihle Nduli ekupheleni kwayo ke lesizini. Icontract yakhe ke na uSihle Nduli ya expire ke kupheleni kwayo ke lesizini kusoka iStellenbosch and la iKaizer Chiefs ebizomthola khona ke kodwa ke impela ke nama reports avelayo ukuthi ke iStellenbosch siyimisele ukuthi ke sivuselele. Kodwa kwamanje iStellenbosch besingakayivuseleleki icontract yakhe yena kuSihle Nduli kodwa ke ingxoxo isaqhubeka between ke sona iStellenbosch naye ke lapha uSihle Nduli. Kanjalo ke futhi nayo ke Kaizer Chiefs ingxoxo ke between yona naye kuSihle Nduli zisaqhubeka. Ngidlule ngelapha kuyindaba ke ithinta ifinal yeNedbank Cup. iPSL isiwakhiphile ke lapha ama-updates mayelana ke nefinal between iKaizer Chiefs nayo ke lapha iOrlando Pirates. Baconfirmile ukuthi ke ifinal izodlala ke Moses Mabhida nge-10 zika May ngo3:30 ntambama. And bathe bazowakhipha ke ama-updates mayelana ke namathikithi efinal yayo ke Nedbank Cup. Yizo ke lezi ke mbukeli indaba ade ngikuphathele zona. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.